Anyways. So, handsome guy lo ngubonela yena. Imani is like Handsome guy. Nicodemus. Lo no omude so. Ole smart so erikame kahle ikhanda lakhe so. Nicodemus. So ibizo lakhe nguNicodemus. Khani. Kanti ukukuma kaya Namhlanje. Kahle baba. Ngibamba umeli magadaleni. Ulomagugu lo. Kade half naked. Kahle uthi ngitshengise. Baba. Ufuna expose uSamson wakhe. Uthi ngitshengise. Yabona ngibamba ijacket lakhe ngiyalo lapha. Yabona leli. Ufuna uku-expose abantu yabona ijacket leli. Wena sekade ufuna ukuthi utshele namuhla ukuthi khona ijacket yakho unikuyithola ngapha. Hawu nakhe kanti sokutheni futhi? Ijacket yakho unikuyithole ngaphi? Uthando lwabo luyabutha njengomlilo lucishisa amaphepha. Giribheti noqeqeshile. Isigaba sonke lesi is just filled with empty heads. I was born in the wrong place at the wrong time. If uNicodemus engcono kulabafana beHarare, then Hie ngangcono bengusister weRoma Shem. Perhaps meeting Pope Francis should be my great aspiration right now. Kodwa Giribheti is not that bad. Lamakhala mahle. Kodwa ukuthi amakhala mahle la asoza kuthengela ama-flowers ngeValentine. Lamakhala mahle futhi asoza amhlakaniphisa. That's it. I must talk to Ukhanya. I must prove to her ukuthi mina I am ready for imbari. I am ready for the madabi food. And I am ready ukuba the greatest entrepreneur emhlabeni. Wena kade ngikubiza ngaze ngaxabalala. Ufuna ukungenza umuntu oculayo? Buya sizokhuluma. Buya phela. Ufuna ukuthi ngixabalala khona ngale. Buya sikhulume. Wena usomntana oqotho wena. Wena wangiyekela ngixotsha babakho. Ngamxotshisa kwenja. Wena waphonga ukuzithulela wena wathi izwi. Ngitsho ukukhuluma lami ukuthi mama, ngicela uxolela ubaba, ngicela umuphi second chance. Ngitsho wena wathi izwi wathula sibili wabona ngathi akulanto eyenzakele. Leqiniso shwaqe. Mama. Wena ngotshona usithi lapha emhlabeni akula ama second chances. So mina ngacabanga ukuthi yiko khona lokho phela. Ukuthi umuntu uphila kayi-1. No second chance. Alright. Kathi wena ngicela ungitshele phela. Ulomagugu yamazi. Mama. Ulomagugu. Azonkazi nalwana. Ulelo bone. Abanye umuzulwana omhlophe phansi ngale. Uhlala emzini nalwana. Olendle emhlophe so. Hey! Muhle sisi mama. Abantu bamuthi injuzi ngoba umzimba wakhe unje. Njengembodlela yeCoca-Cola. Hayi muhle sisi mama. Muhle. Thula. Awulamahloni. So ungitshela ukuthi babakho kumele ekhombise umuntu wonke omuhle lapha esigabeni. Yikho kutshoyo? Hayi mama isikho futhi ngikutshoyo. Uthini manje? Abona mama izilingo. Hey Nkosi yami izilingo. Hayi izilingo phela. Engisho mina ukuthi ukuthi izilingo phela maybe zamkhulela ubaba ngoba ukuthini? Ulomagugu phela. Ulomagugu mama. Hey, Miss Africa. Miss Africa mama. Miss Africa mama. Amfuna ukuzwa. Yahlanya wena. Uyahlanya Miss Africa ukwenza. So uyakuthabela okwenziwa nguyihlo. Kodwa ama street kids
abafana labana baqinile ngiyabayisaba. One night kuphela mina ngilala esilugwini njengenkulu. Well, into umama angaziyo ukuthi ubaba kakahambi. Ulokho ekhona emva kwendlu. Izolo ulele esilugwini senkukhu. Waze wadla lokudla okuphekwe ngumama. Kuyini kahle? Akwena mama. Akwena. Kuyinto. Ke? Ma? Uya bhekashini, gijima. Mama. Khanya ngathi silomuntu thina lapha. Asisodwa lapha. Nga, lapha endlini. Khangela, uyabo? Khanya ngathi lapha sokulotokoloshi. Isithola sami akusela. Isithola sami phela mina ngishi isithola sami akusela. Khangela nansi izikwazi phansi. So kuyini khona? Mama, ngikhohlwa ukutshela isitshwala ngisidlile kuseni. Enani ithokwe isinkwa sendla ngapheka vele isikhoyo umpha wami kwesikole. Uright? Uright. Akula into ehluphayo. Mama. As mama asle. Hayi bana phela ungabotatazela. Mama asami ngiyokutshela Hayi mana phela ngikutshele. Ngithi lapha izinto zami azikho wena uyatatazelani. Hayi mama, ngizidlile phela into zakho ngidlile isitshwala ekseni. Wena suqale nini ukudla isitshwala ekseni? It's the first time for everything. It's the first time for everything. Asami ngiyokutshela emakhemeli. Nje kwasakho ngifuna isikole. Hayi mama uyangitshayisa. Ngeke uzakhala wena ngokuza ngiyamfasa. Ngizwami phela lo. Angizidlele mina. Swele into yokunathisa nje phela. Ngathi amanzi. Moya wami ulalela uJesu wami. Moya wami ulalela uJesu wami. Moya wami ulalela. Nico, khona yi. Simon Peter oshinongwe. Sike udokundiudza kuti ngosiparidzirani padongwa. Kahle singaba ngani yini thina? Khulumani indaba zenu, ngifuna ukuhamba mina isikhathi. Ko ukuthi shawuthile. Tawuyo akuzokuthi bakorokoto. Mina? Ngenzeni mina? Andi ndiwo waka exposer, wakathubura, wakabudisa. Wakabudisa usangu langu, wakabudisa information. Yababache na kuku kuti angawachi. Kahle lina wafana ma street boys ka. Amukweshe mazino wafana gorere semi, mnokwesha mazino pa Christmas yet. Woti ngutshela. Nyaya yoyo, I think ndiri kutobona kutoti abanye abantu bakhuluma wrong information. Mina ngihambile kumace ngayimtshengisa ijacket le black ukuthi kulabantu ama-doubters laba abayenza izinto ezilobubi lapha. Saka chicho usuri kunzwisisa papa. Uri kunzwisisa wona ukuthi iwo kaina ne jacket, womva unoza maike muri nova yatoparara. He? Mina? Hayi angenzanga njalo mina. Zauriwe Christian Bendeke, Ramos, Mr. Fantastic. Anoona nezvedenga. China matirira kamuri batani. Nkosi yami. Angenzanga ngilutho mina. Angikwazi ukuthi likhuluma ngani. Shiyana lami. Hambani kade lehamba. Kahle ususu we want revival at Pliz house. Revival. Ansakwazi. Kahle.
Giribheti noqeqeshile. Giribheti noqeqeshile. He. Aus. Ayaphuma. Ma. Khanye. Hey. Nakaxe. Uzangikhomba kusho usekaxe. Yilo. Saqala ukukhomba. Yabona sengimuhle so. Ya. Mana ubone wena sekaxa. Umbuluzela lo magugu lo. Akudla lutho lapha. Hey, khangelelo. Ay ngumuhle shem. Umi uthethela lakho lo. Cabanga ukuthi ngibuvuda bakwazi makeup. Ami ngiyifaka mina. Wazoba muhle umakhumana. Uyambona? Ngumuhle shem. Uyambona? Umagugulo kafila. Kodwa Khanye, kusaze kube nini lokho mphelekezela sisiye esikolo, wayila ungapheze enrolla senze sonke A-level. Mina ukhanye kayi-1 ngisiya esikolo. Hayi akungikele mina. Kodwa nawubona ukungcono udana ukuthi ubuhleze endlini. Darling, let me tell you something that I've noticed. Into elizifunda form 1. Into esasifunda form 1. Lento elizifunda form 5. Same thing. Vele lini isikole senani? Hayi lingemva kakhulu shem. Lingemva kakhulu shem. Ha. All right. Anyways, since esikhuluma nge-advanced level, let's talk about boys. Boys? Ubani Nicodemus futhi? Man. Nicodemus uyangichaza. Ngizithi azu umfana lami uthi uyakuvusa izinto ezileleyo. Thatha lokho ngiphathele kona. Qeqeshile mntawethu. Azu Nicodemus ngani nje impukane everywhere. Awukhanda ukuthi uthutshuzelela ngaphi uya ngaphi. Ufuna Nicodemus? Ngiyaxolisa phela. Kade ngakwazi ukuthi ngiyabhora lapha. Alright Nicodemus. Do I know you kahle kahle? Nicodemus akula muntu ongakwaziyo lapha esigabeni. Phela wena waziwa you're the new apostle Nicodemus. Kumele sikuthi Enoch phela Enoch eBhayibhelini nguyebhizo lekhe hamba loNkulunkulu. So kwena kuya lapha uxolisela. Hayi, angisakwazi ukuthi uthini mina. Yabona mina ngiyazihambela. Nkosi yami. Yabona qhe. Wothi ngikutshele. Yabona ukuthi uSathane lona kade simdinga lapha. Lo ole jacket lo. Ngiyaxolisa phela. Songuyihle. Ukhuluma. Ngama ngikwazi. Ngama ngikwazi. Nicodemus ubese hamba. Bese siyachumayeza phela abantu abalahleke. Nime sengihamba. Papa yini? Hawu qe. Papa yini? Kanti qhe. Uya ngaphi uqhe? Ngishiye hambe, she needs space. Kwenzakalani? Unjani? Oh. Wathi mina ngihambe phela. Ayingahambi. Kwenzakalani? Sengizokune ngawe. Akulandaba khona. Akulandaba khona. Hayi, nguNkulunkulu oyedwa osinda abantu. Nguye osiza abantu oyedwa. Ngichiye phela. Sunganginceda phela lawe. Ufuna nasambeni. Sisingenzela khona, sunganginceda khona. Hawu, Makhumari. Kathi wena udingani la? Kanti ugcobeni? Uthi ukuthi sufuna ukuba le sekhasi lapha ku village yonke le.
mina sengidinga idoda engithandayo yazi ngifuna indoda engithandayo lobuhle bami lobu antsho uyabubona ye wena uthanda lo magugu ngale hamba kunondindo wakho mina sengidinga indoda entsha ethanda mina hayi zwisisa ke makhulu ukuthini zwisisa umfazi lwana mina angizange ngilale laye ngapho ukukhuluma laye kayi-1 kuphela wahle wantshela ukuthi hayi wena i-type yakho leyi hayi angizwisisa awuso type yami wena uyavuma ukuthi umkhombisile hayi angizaye ngitsho njalo hayi uyabona mina angikufihleli uyabona last time futhi ngakutshela iqiniso mina ngiyaphumela egcekeni phela indoda sekake manje angikutshele manje tshele uzwe ukuthi ngathi mina kathesi sengizaba ngu-queen of the village antsho uyambo ukuthi sengimuhle njani ye mina vele phela antsho uyambona ngiyi-original angiso-fake njengolo magugu mina ngiyi-original baba yabo amabele la aso-efake ngawami izivuni lesi ngezami baba angiyenzi okwefeki wena uthanda wefeki phela hamba kulo magugu wakho ofuna u-fake life mina hayi angiso-fake ngiyi-original zwana makhumalo isithandwa sami khuluma sisi uyabona uNkulunkulu lo ophezulu lapha wadala abantu abahle lababi uyabona khonokho nje kuphela izinto zomvelo kumele sikwamukele khonokho konke yebo vele kunjalo alright alright baba ngilandele makhumalo ufuna uyakuhlolile wena ngifuna ukukubulala ngikutshele ngathi angisafuna ukubona lapha endlini yami suka Giribheti noqeqeshile Giribheti noqeqeshile. What will I tell my parents when I leave? Vele bazacabanga ukuthi sengibaleke lokunye nje okungifana kwenkomo. Kodwa vele ngeke ngabablame ngoba last time ngaphosa ngabaleka lo Giribheti. I can't forgive myself for being that stupid. Vele ngifuna ukukubulala. Nyakubulala sala ngifuna ukukubulala. Ngiyakubulala mina. Mama kanti uhamba njani? Ubusobunjani nxa bunje? Hayi kodwa Jesu. Anyway, so ukusuka lapha won't be that bad after all. I mean, umama uyabe esesechikurubi maximum prison. Ubaba yena ese 6 feet under. I'll be free to decide anything without anyone questioning me. Uphonguma khona lapha. Ufuna ukuthi ngimbalala yini baba wakho ngehloka lo? Ufuna ukuthi ngimbulale? Ekuseni ngeke ngakubuza futhi. Ukuthi wena awuzange ungikhuze ngixotsha ubaba wakho. Namhla sengifuna ukumbulala ngehloka. Uyamkhangela ufuna ukuthi ngimbulale yini? Yakwazi vele lo akuthandi lo. Akufuni lo vela la ndaba lawo. Iqiniso akusiqiniso lalo baba akusiqiniso. Ngiyalithanda lonke lo babili. Ukuthi nje lani liyake mfana nje liba ngabantu abadala lokuhlamba zemphakathini khena. Nkosi yami. Hayi mina sibili sengilamahloni. Uyamuza umntwana ukuthi uthini naqe. Kungcono siye endlini siyekhuluma. Hayi wena sikhuluse umntwana kuhle. Wena uqe uthe sibe ngabantu abadala atsho ukuthi sibuyelelane thina. Yezwa wena qe ufuna ukuthi ngibuyelane lo baba ufuna ukuthi ubaba wakhe ebuyele endlini lawe ngiyahle ngikuxotshe. Baba uzabuya nxa ngiyabona mama uzaphenduka maybe ngeviki ezayo esebhodlile. So kungcono kumbuza kubiza yena endlini. Manje lina manje lifuna mina ngilale ngapi? Izolo ngilele ezihlahleni ngiphosa ngalunywa inyoka. Nxa usuthi ngilamama ubuza uGiribheti. Hayi wena suka hamba uyolala kulo magugu wakho khona ngane ikhoza yandala. Mina sengidiniwe ngempilo yasemakhaya. I really mean it this time. More than last time. Yabona,
kahle kahle uNkulunkulu oyedwa osiza abantu. Sunganceda phela lawe bhuti. Hayi njalo. Amele kusebenze kanjalo. Hayi. Sungancedisa kathi. Okay, ngiza kuncedisa. Wena. Kodwa kathesi kumele ngibe somewhere. So ufuna ngilahleke ezwini. Hayi, angithi lahleka mina. Ngizokuncedisa okay, ngizokutshengisa ukuthi kuyenziwa kanjani. Sungancedisa kathesi. Ngizokutshengisa ukuthi kuyenzakalani. Kanti wena uyenzani? Hawu. Hayi, ngichiye phela. Hayi, mina ungincedise phela. Yabona, ngizotha wena you are the pastor, the prophet, the major one. Thophela gifted wena. yabona ukuthi uSolomon kade right ngamantombazana njengawo. uSolomon? Yebo. uSolomon ngwenya ulepha. Yo, kasoke Nkosi yami. Kasoke yeke ukutshela abantu amanga ngami. Yo. Mana phela ngitshela ukuthi ngikhuluma ngobani. Ngithi uSolomon lo umntaka David lo, the famous one who wrote the book Eclesiastes. Untshelile ngamantombazana njengawo kule ibook ya province. Hayi ngicina kudala enkonzweni. Hayi ngiyabheja ngomama. Akulapho kodwa ngiprovince eBhayibhelini. Ngiyakutshela phela likhona lapho uprovince ukhona. Hayi ntshengisa. Mana ngikutshengisa ukuthi uprovince ukhona. Hayi asibheji. Ne? Asibheji. Mina nxa ngiright siyahamba ngikhaya. And then nxa wrong ngisoke ngafanga profession. Yebo phela. Yebo. Mana ngikutshengisa. Mana ngikutshengisa. Lapho uprovince. Ubusithi province asambe wena. Mana. Sambe. Kade ngicabanga yabona abantu bakhuluma fast echurchini yabona. Kade ngicabanga ukuthi bathi province lapho ku proverbs. Wena. Uchiye phela. Uchiye phela. Kahle yabona wena. Yabona ukuthi phela uyu weHarare Academy ungcono kulo A weRoyal Academy. Giribheti, awukwanisi nje ukufika uzithulele every time afela qe. Hayi. Ende zvokuphopota izvi zvakakufita shamwari. Ukuita seumfazi ane mimba. You know Giribheti, wena vele andikunzwisise wena. And right now, my toilet residence bus, they are running low. They're just running low, man. I'm not there. And vele, you know ukuthi baba akakufuni la kasaka udinga la ukutsake ipanapa. Saka yoruda kundiudza kuti ndara vachirimo neruma siri kufamba muraini muno mose. Anyways, ndandauya kuzokurayira kuzokudetsera Nicodemus muprofita akutochinja kuita muprofita wamadhimoni wewe. Handiri kuona kuti akatanga kuputsa mhuri yenyu. Nditi amene zvaari kuzotevera kuzoita. So let me guess, this is one of your Sherlock Holmes, MacGyver discoveries, Ichi zvakangwara. Uswenkhala. Wena! Sakubamba next time, swine yomuntu. Baba. Baba yabona namuhla ngingachiya mina umnyango uvuliwe. Awusaze ngakhiya. And then wena ubusubuya uzongena. Wangu toto yendawo kuharare natowana musikana wangu toto nangawo kuharare